laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. kanko walli fii ɗon o wi'i Imamul Barbahari o maaki yo Allah yurmin mo yurmina karama ko ɓen wattidaynge maɓɓe yurmina en. wa alam andu annahu ko haani andugol kon fiyaake on laa ta'ata ɗoftaare wo alana li basharin wonande neɗɗanke wo neɗɗanke fi ma'siyati al-khaliqi aw fi ma'siyati llahi azza wa jalla e nder yeddugol Allah. ɗoftaare alana neɗɗo wo neɗɗo o addi ɗoftaare nden o waɗi nde nakira, o waɗi neɗɗo on kadi nakira. ɗoftaare wo ɗoftaare waɗantaake neɗɗo wo neɗɗo si tawi e nden ɗoftaare ɗon yeddugol Allah no e nder muɗum. wa man kana min ahli l-islami mo woni ko yimɓe l'islamu o jeya. wala yushhadu ala ahadin seeditantaake hay gooto, seeditaake hoore makko. wala yushhadu lahu o seeditantaake kadi bi amali khayrin golle moƴƴere wala sharrin wona bone. seedite inne oɗo golle makko ɗen ko moƴƴude ko jaɓaade jodidin ko aljanna, oɗo kadi inne golle makko ɗen ko bonɗe en seedike golle ɗen ko ɗe bonɗe e naaday mo yiite. fa innaka sabu an la tadri a anda bima yuhtamu lahu inda almawti ko honɗum o timminirante saanga mayde nde. honno hanɗano wadde ɓay a annda timmode makko on. tarju lahu rahmatallahi, a jortantomo yurmede Allah wonande oɗo moƴƴinɗo. wa takhafu alayhi, kono hulanamo kadi ta o moƴƴin ha fewdo ka timmata ɗon o rawnora ko boni. wala tadri a annda ma yasbiqu lahu inda almawti ila allahi min annadami, a annda kadi ko honɗum adantomo saanga mayre nden faade ka Allah immorde e niisa. no waawi o bonɗo ɗo hande wonɗo e wadde boneeji ɗin Allah sappoyɗi ɗi noon, saanga hewti ka o maayata ɗon tawa attinoke ka lajal wonde ko yimɓe aljanna o jeya, o niisa ko wanno kon o tuuba Allah yaafomo. wa ma ahadatha allahu fi dhalika alwaqti, a annda ko Allah heyɗintinnoyta e on waktu ɗon fewno nde omo timma. ida mata ala l-islami, so tawi o maayi e nder l'islam o ndey. tarju lahu rahmata, a jortantomo yurmede. wa takhafu alayhi dunubahu, hulanamo bakkatuji makko ɗi o waɗi ɗin. wa ma min dambin, ala wo e bakkatu illa walil abdi minhu tawbatun, sina hara jiyaɗo on no mari tuububuye on bakkatu. kala bakkatu tuububuye makko on no jaɓe si tawi jiyaɗo on tuubi ado laawade. الشر. قوله واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل، هذا نندو استثناء كو اتنتنغل لما سبق كو اتنوكم. نندو او يلتين نندو او اتي اندر كو وولنو توكم في دفتغل لامبه. لما ذكر سانغا او جانتينو أنه كو هاني اندغل كون تجد نواتي طاعة ولاة الأمور دفتغل ɓe Allah halfini fiyakuuji julɓe ɓen. ɓaawo jantike ɗum o tentini ɗum haa bayyana o ɓangiri ɗo noon annaha wonde nden ɗoftaare ɗon laa tajibu nde waɗɗataako fi kulli shay'in e huunde wo huunde. wa innama yuta'una, andu ko ɓeeɗo ɗoftete kamɓe lamɓe ɓen fima laysa bi ma'siyatin, ko tawata harana yeddugol, hara geddi alaa e muɗum.
amma ida amaru bi ma'siyatin amma sibe yamiri geddi yeddugol Allah fala yuta'una fil ma'siyati be doftata e nder geddi wa qad jaa fil hadith gondi ari hadith anna ar-rasul wonde nelado Allah sallallahu alayhi wa sallama amara o lammini ala sariyatin e hore bataillon sariya ko jama subabe fi yahugol wada opération wada golle jihadi on jama don o wadi hore e mabbe bina sahabati immorde sahaba ben amiran lando o wi yahe ko odo woni amiru mongo lando mongo falamma saru fi tariqi sanga be yahuno non kalawol qala lahum lando mabbe wi ani be ijma'u hadaban mobidiranela ledde mobidire ledde falamma jama'uhu sanga be mobidirno ledde den qala o wi awgiduhu hubbe ledde den yite falamma awgadu sanga be hubbuno ledde yite qala wi be udkhulu fi nari nate kayit ton unti nder ton alaysa ar-rasul ene won lataki nelado Allah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu himamaka isma'u wa ati'u nane dofto don ko lando mo wi on ko onata kandere yite fagala ba'du yoga e mabbe wi goddo opposi kisan o inni nahnu ma ata'na ar-rasula illa firara min an-nar men doftaki nelado sina dogu gol ngeyite ko sabu ngeyite men dofto nelado ko dogu gol nge fa kayfa nadkhulu fiha ko no menati tay magge famtana min ad-dukhul fiha bi hadatina dugol kayite bisali falamma balagha dhalika rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sanga dum hewtno nelado gala o maki amma innahum amma kambe law dakhaluha sibinatu no ngeyite lam yakhruju minha be yaltanu kayito ha poma benatano kam en yite ngen ka adnaga benata magge kadi kala khala innama ta'atu an doftarne ko woni wo fil ma'ruf ko ender ko moddi kon de ko ender ko moddi kon goddo doftete wa qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallama nelado maki kadi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliqi doftare alana tagado siko ender yeddugol tagudo on si tawi a doftike o tagaaro ɗo a yedday taguɗo ma on e nder ko ɗoftiɗama kon hara daga ka ɗoftoɗama ko few wa qala ta'ala allahu dalnen fil walidayni kay yumma men e ben men fi ɗoftagol ɓe o wi anishkur li wa liwalidayka ilayya almasir yettan jarnam min e jibinɓe ma ɓen ɗiɗo anda noon ko ka anga woni battane ɗen wa in jahadaka sibe dolima be etike jahada be wakkilike ala an tushrika bi de shirkan tami ma laysa laka bihi ilmun ko arana dum gandal fala tutihuma wa taduftu bi diri edun dum kono wa sahibuhuma wondu e mabbe fi dunya ka adna ma'rufan no mojjir no andirano wattabi kono jokku sabila man anaba ilayya jokku laawol ɓe ruttiɓe artika an laawol moƴƴuɓe ɓen jokku ngol ɗon de kono noon yumma ma e ɓen ma haysi ɓe jokkali kamɓe laawol allah ngol wondu e maɓɓe no moƴƴiri yanganoɓe okkorɓe ñawnduɓe ñamminɓe holtinɓe kono non wota ɗoftoɓe dey fi yeddugol allah walakin kono laysa ma'ana dhalika ɗum ɗon kadi firali annaha wonde ɗoftare nden tan khali annaha ko hani andugol kon tan khali ta'atu waliyi al-amri ɓoroto ɗoftagol lanɗo on ida amara bi ma'siyatin si o yamiri yeddugol so yamiri yo yedde wona wigol haray awa hande kadi abadan ande kadi ala ko ɗoftete yoni ko yo yalte fi makko few lakin kono la yuta o ɗoftatake fi hadhihi al-ma'siya e ɗi geddi ɗon ko yamiri yo Allah yedde ɗon o jaɓantake few kono ñande goo si o yamiroyi yo Allah ɗofte ma o yamiroyi ko moƴƴi fi o yamirno nde a ñande ko boni
ɗum ɗon haɗata o ɗofte ka o yamiri ka moƴƴi ɗon wona wigol joni ɓawo na o yamiri yo ɓeere yare gasi minen wonno nalanno amen hannde kadi lanni minen ɗon lanni di hannde kadi ala ko wolantame men jaɓa na ɗum o wi wa tabga ta'atuhu ɗoftare makko no heddoto fi ma laysa bi ma'siyatin ko tawata geddi ala e mum ko hada mana ko ɗum ɗoni firo annahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliqi wonde ɗoftare alana tagaɗo on e nder yeddugol taguɗo on fala yugalu wi'atake inna allaha wonde allah amara o yamiri bi ta'ati wulati al-umuri ɗoftagol halfinaɓe fiyako on ko lamɓe ɓen wa amara bi birri walidayni o yamiri ɗiggalngol jibinɓe ɗiɗo nene baba fi kulli shay'in e kala hunde wona wiyatake joni ɓa allah yamiri yoɓe ɗofte lamɓe ɓen koɓe ɗofte e piji ɗin fof nene baba ko ɗofte koɓe ɗofte e piji ɗin fof la nagol naam en wiya hi sengo goo allahu amara bi ta'ati wulati l umuri bil ma'rufi allah yamiri ɗoftagol lamɓe ɓen e nder ko moƴƴi ko wa amara bi birri walidayni o yamiri ɗoftagol nene e baba lakin kono bil ma'rufi ko ka moƴƴere la fi ma'asiyatillahi azza wa jalla wona ka yeddugol allah si ɓen on tigi inni yo sodano yo jon ɓe inni yaw sodanoyami beere komi yara tawti ɗoftoɓe ɗum ɗum de sodana malboro o woye wallan ɗum ɗo tawi yeddugol allah no e muɗum o woye yahanan adnami nasi nokku kaari ma talki nokku kaari ma piɓi nokku kaari ma ɗum ɗo tawi ko shirku tawti ɗoftoɓe ɗum ɗon de sidan ɗoftare lanɗo on e ɗoftare nene e baba wona few ko fannin ko e nder ko moƴƴi ko ko allah ɗum woni ɗoftare makko nden ko few innatake sina hunde kaari allah kanko yo ɗofte tum kono tagaɗo wonɗo o wonɗo ko ɗoftete kon ko nokkeli goo qawluhu wala yushhadu ala ahadin wala yushhadu lahu bi amali khairin wala shar hadhihi mas'alatu ash-shahada bil jannati aw an-nar lil muayyani o mas'ala ɗo ko seedagol seedano aljanna ma seedano yiite neɗɗo toɗɗaaɗo kaariijo o naata e aljanna komi seede kaariijo naata yiite komi seede o wi fala yushhadu lil muayyani bi jannatin seedantaake toɗɗaaɗo aljanna wala yushhadu lahu bi naarin o seedantaake kadi yiite illa bi dalili min alkitabi wa sunna sinahara ko e dalil cippaɗo ka deftere allah ma ka sunna ndaɗo sallllahu alayhi wa sallam amma man lam yadulla dalilun ala annahu min ahli aljanna amma mo tawata dalil tindinaali wonde ko yimɓe aljanna o jeeya hatta walaw kana salihan mu'minan hayti tawi ko o moƴƴuɗo ko o julɗo gomɗinɗo fala yushhadu lahu o seedantake wonde ko yimɓe aljanna o jeeya li annana sabu enen la nadri en anda bima yuhtamu lahu ko honɗum o timminirante koye hoɗo honɗumo ma en anda wa kadhalika al asi ko noon kadi yedduɗo allah on awil kafiru ma kefere on la najisimu en fellitata annahu wonde oɗo min ahli nnaari ko yimɓe yiite o jeeya li annahu sabu oɗo gadi yatubu no wawi ka o tuuba wonahn la nadri harani en anda qala sallllahu alayhi wa sallam anelaɗo allah on maaki seede piiji ɗin ko timmore nden e taskorte laaɗo maaki inna ahadakum tabiti wonde goɗɗo e moɗon la ya'malu no wawi ka o golla bi amali ahli ljannati golle yimɓe aljanna fala yakunu baynahu wa baynaha tawa laatata ko hakkude makko e magge e hakkude makko e aljanna on illa dira'un si wona sogonal pet ɗo lurtere mo naatu ko aljanna on ko sogonal gurdam makko ɗam fof mo wakkilimo rewde allah mo wadde golle yimɓe aljanna kono fa yasbigu alayhi alkitabu atto e makko noon ko winda kon
kalawhul mahfuz tawa ko windano ton ko yimɓe yiite o jeya o ko naate ɗo yiite ɓay ko ɗum windano ton ara haaka timmude fa ya'malu bi amali ahli nnari fayadkhuluha o golla golle yimɓe yiite o naata ka yiite ara haaka lannata gurnan ɗon o yalta l'islam o yalta diina few o yalta diina tun o maaya no gasa ko mbuuɗi yaltinimo no gasa ko fii postu yaltinimo no gasa o yalta tun o maaya hoore keferaga o naata yiite wa inna ahadakum tabiti kadi wonde goɗɗo e moɗon la ya'malu no waawi ka o golla bi amali ahli nnaari golle yimɓe yiite hatta ma yakunu baynahu wa baynaha haa hara laataaki hakkunde makko e magge illa dira'un si wonaa sogonal fa yasbigu alayhi alkitabu ko windano kon atto e makko fa ya'malu o golla bi amali ahli jannati golle yimɓe aljanna fa yadkhuluha naata aljanna o gurdam makko ɗam fof ko yeddugol Allah ko hakkunde yargol e dorogagol e ñaamugol riba e waggol zina e rewgol sanam e waggol shirkuuji boneji ɗin tu ara haaka lannode gurdam makko ɗon o tuuba o naata l'islam o ndiita ko wanno kon fof Allah ina mi yaafike ɗum o maayi o naata aljanna no waawi wonde ka ɗum waɗi fewndu kawte wone gollugol ɗon taw ɓay nganndaari ko honno o timmata neɗɗo wonɗo e wadde ko moƴƴi kon en weltora e moƴƴere makko nde jottanemo wonde oɗo gasa Allah timminamo hoore moƴƴere kono en fellitataade wonde wadde ko boni on kadi en hulanaymo koy e mafanta mo aananemo kono en fellita wonde koye ɗum ɗo timmata al amalu bil khawatim golleji ɗin ko timmodeji ɗin wal khawatimu la ya'lamuha illa Allah timmodeji ɗin andataɗi so wona Allah allamul ghuyubi kanko anndo ko wirni on azza wa jalla lakinnana kono enen nakhafu en hulanayi ala ahli maasi yimɓe geddi ɓen yimɓe on ɓe yeddude Allah ɓen en hulanayi ɓe taɓe luttu e mum taɓe timmu e mum wa narju li ahli ta'ati en jortanto yimɓe moƴƴereji yimɓe ɗoftareji ɓen en jortanto ɓe wonde koye ɗum ɓe timmata Allah yoɓa ɓe kadi naada ɓe aljanna wala najzimu kono en fellitata noon deyi en seedata ko wiyen pellet bal narju lil muti'ina accu kan en jortanto ɗoftiɓe ɓen wala najzimu en fellitata wa nakhafu ala al usati hulanen yedduɓe ɓen wala najzimu en fellitata ko ɗum ɓe luttata deyi hada binisbati lil muayyanin ɗum ɗo noon ko wonande toɗɗaɓe ɓen kaarijo amma binisbati lil umum amma fi ko hunni kon wiigol yimɓe heeferɓe ɓen yimɓe faasigiiɓe ɓen wiyaaka kaari faasigiiɓe ɓen wiigol yimɓe moƴƴuɓe ɓen yimɓe julɓe ɓen ɗo fa najisimu en fellitay anna ahla al imani wonde yimɓe limano ɓen min ahli jannati ko yimɓe aljanna ɓe jeya wa najzimu en fellitay anna al kuffara wonde heferɓe min ahli nnari ko yimɓe yite jeya ko noon wiyata kaarijo qala allahu taala fi nnari allah o wi'i fi nge yiite o iddat lil kafirina nge heblanama heferɓe ɓen en andi pellete heferɓe naatay to kono yalli ko kaarijo wa qala fil jannati o wi kadi fi aljanna on o iddat lil muttaqina o heblanama huloɓe Allah ɓen hada min haythul umum ɗum ɗo ko ka hunnugol en général amma min haythul afrad amma goto on wal muayyanun e toɗɗaɓe ɓen kaarijo fa hada yukaru ila allahi azza wa jalla ɗum ɗon en halfina e Allah en naɓay ka Allah halfinen toon taw kala en yowa e ɗum ɗon ka Allah lakinnana kono enen nataamalu ma'ahum e gollida e ɓeeɗo fima yadharu ko feeñi kon nataamalu ma ahli at-ta'ati en gollida e yimɓe ɗoftaare ɓen fima yadharu ko feeñi kon wonde ɓeeɗo ko ɓe moƴƴuɓe si ɓe hooli ne moodi en mais en hooli ko ɓe hooli ko par ce que ɓe mankata ka juulirde ɓe hooray hay sene ngeel kamisa ɓe waɗay sadaka ɓe tigi on ko annduɗen konko feeñay kon ɓe ko yimɓe moƴƴuɓe ni bon ɗon kadi na he oɗo dey minen komin anndiri o min yiyata ono juula mais
yiyata on waɗa ko moƴƴi o meɗen yi'a himo yara o rewɗana mo suli himo naayo mo yenna o ɓe wi o dorogo ɗo o komin hande makko ko neɗɗo bonɗo o wi wonata amalu ma ahli lmaasi en gollida yimɓe geddi ɓen fima yadharu lana ko feeñanen kon ta goɗɗo o feññin ko boni inna oɗo bona ko moƴƴo ta neɗɗo feññi kadi ko moƴƴi inna oɗo ko bonɗo a wiya min komi andi makko kon ko ɗum ɗo mi reeni Allah andi ko wirni kon nahkumu ala dhahiri faqat en ñaaway ko feeñi kon tun la ala almasir wona battana ɗen timmode nden ko sakkitoyto kon wala aqibati e battana ɗen fa hadihi biyadillahi azza wa jal ɗum ɗo ko jungo Allah tedduno ma on ɗon woni qala almuallifu rahimahullah o maaki kanko wallifi ɗon waɗa wite seeɗa warrajmu haqqun rajma gongol ko goonga ko wiyete rajmagol ko fiɗugol goɗɗo kaaje haa o maaya ko honɗum goɗɗo watta haa o fiɗe kaaje haa o maaya waɗowo sharh o ngo wolna en ɗum jooni allahu azza wa jalla harrama ashiya'a allah tedduɗo mawnɗo on o harmini piiji fil a'radi ka teddule si innama ngal teddungal ɗo wona teddule ko wiyeten awa wattama e sookeje mum teddungal mum ko ka neɗɗo on yiɗa wirtorde ɗon ɗum ko ɓeygu on tigi telen ka ɓeygu makko ma ɓiɗɗo makko debbo ma bandirawo makko ma yum makko ma yaya makko anen makko to soko ɓenɗum ɗum wiyete arab allah harmini toon piiji wa fil muamalati o harmini kadi e gollodireji goo wa gayri dalika e ko wona ɗum wa hadihi almuharramatu ɗiɗo harminaɗi tanqasimu ila aqsami hiɗi sendo pecce pecce muharramatin kaba'ira harminaɗi mawɗi mawɗi wa muharramatin saga'ira e harminaɗi to sooki ثم هي رفت ديدو كدي فاي هرمنادي من حيث العقوبة تلن كلته لتقول على من ارتكبها او فغتيدو دي تنقسم الى ثلاثه اقسام دون كدي ودي فيتشتاتي دودي تاو ان جنرال هرمنادين كو إما كو هرمنادين جن ما كو هرمنادين تسوك جونو دي هرمنادي تلن كلتقول وادو دي اون ادي ودي فيتشتاتي القسم الأول فكر أرنين محرمات وضع الله لها عقوبات محددة كحرمنادي الله للنانيدي لت حبالي أويدون دون حرمي مميمي كهون كاري هانا ودين وهي ما تسمى بالحدود ودي ويئة كيري سميت حدودا ɗiwira keeri min alhaddi immorde haɗugol wa huwa almanu hadda hani wada lahu haddan o waɗanimo ka o hadda ɗo nayo feƴƴi ɗo o haɗimo feƴƴugol sabu o waɗi keerot li anna hadihi al uqubati sabu ɗin ɗen ɗon lette tamna'u no haɗa min alwuɓu'i immorde e yangol fi hadihi al ma'asi e ɗin geddi ɗon sabuna ɗen lette waɗanaade ɗin geddi mo meemi ɗin ɗon geddi o lettaama kala yiiɗo ka o waynondiraaɗo si o faalano wadde ɗon o ene ɗum ɗo wattaake nani so acciraali fii Allah on o acciray fii Allah on ko ɗi ɓeynayi ko ɗi waɗana ɗen ɗon lette ko ɗe waɗana ko si tawina wargol ko yaggingol waɗɗo on hara o wattaali hannde kadi e miijinooɗo waɗay fiiwota o waɗi wal qismu thani feccere ɗimmerde muharramatun ko harminaaɗi lam yada illahu laha hududan allah lelnanaaɗi no wallinanaaɗi ɗi
keeri lette toɗɗaade walakin fiha ta'zirun kono no e majji to yaggingol ɗi waɗana yaggingol ko ɗe happanaka ko yagginirte kon ko jelu wa huwa mawkulun ila ijtihadi waliyi l amri ɗum ɗon no halfina e tinnaare ndaarande halfinaɗo fiyaake en lanɗo o bima yarahu radi an anha ko o yiitawa ɗum ɗon e rada ko yaggingol ɗum ɗon yagginayi e ɗen ɗon lette yagginayi yimɓe ɓen waɗugol ɗin ɗon bakkatuji wa huwa ma yusamma bi ta'zir ko ɗum wiyete yaggingol wa huwa ta'dib ko ne'ugol bakkatuji buy ɓurɗi ɗuuɗde ɗi happanaka lette ko waɗɗo ɗi on yagginirte kono accitiraaka ni kadi waɗanaaɗi lette ɗin happa nguyka no waɗanaa lette happa ko tajugol junngo ñaamo ɗon kansirgo goɗɗo sina no waɗanaa lette happaade ko foccugol leru 80 yargol beere no waɗanaa lette happaade imma leru 80 ma 40 si tawi ko ndewotere o tuɓɓi lewru 40 si tawi o duumike e mum lewru 70 zina si tawi on tigi o ƴettaani haa hannde ma debbo on ƴettaaka haa hannde piigoɓe lewru 100 gorko raɗe yaltineɗon hitaande si tawi ko ƴettuɗo ƴettaaɗo ko rajmu ko wargol ɓe ɗiɗo ɗum ɗo no eɓɓa naaya feƴƴin naaya mankin no happa kono no woodi piiji goo letta naayonto yakkitire ni si tawi jooni walla jooni hiraaba kadi haddu hiraaba kadi ɗum kadi si woɓɓe yaltii banndiji yalti ɗum woni e mawɓodirgol yaha imma waɗa yimɓe kidnapping nannga yimɓe jogoo inna ko bee mbuuɗi ma yahi woni yawgol naata e cuuɗi yimɓe ƴetta aalaaji hulɗinaɓe ƴetta jawle maɓɓe ɗe ma taƴii laawi ɗum wiyete hiraaba ɓeeɗo ko wargol ɓe taƴugol juuɗɗe nge koyɗe luutindira kono si tawi jooni e misal mo yi'aama no e nannga jiwtun no lunnoomo ɗo oɗo waɗnaaka lette happaade ko ɗum ɗo yagginirte kono fotaaka akkitireede ni ma yi'aama rewɓe no naata ka makko no yalta tun ɓe naata ɓe watta baafal ɓe soka wona haa neɓa kadi on tumati ɓe yaltoya ɓeeɗo naa noon dow akkitireede kono ko honɗum ɓe yagginirte happaaka ɗo no accana halfinaaɗo fiyaake yimɓe ɓen on lanndo yo ndaaro ko honɗum o yagginirta oɗo hara filitaaki ɗum ɗon ɗum ɗon ɗuuɗugol lette ɗen e fanɗugol ɗe ko alhaali on tigi waɗɗo bone on ndaarete himo woowi waɗde ɗum simo woowi waɗde ɗum haray ko yo ɗuɗɗine si tawi haa hannde o waɗaali tanginaama kadi seeɗa gaynayi mo ɗum haray ko yo waɗe seeɗa no fuɗɗori taw waajagol mo ara sonkangol mo ñaaɗana mo ara e noddugol yimɓe ɓen hollita no waawi arde haa waggol mo tashhir winda ka net wonde mo waɗi hunde kaari maa ka journaux ji maa ka radio ji ara foccugol mo ara sokugol mo no waawi yaltingol mo leydi ndi fof yaltina mo hinna o wontaa leydi ɗum no fes o yalta ɗum ɗo fof ko yani ta'zir bal no waawi haa no hewtoy a gattuɗo wargol mo wano tawi jooni wonti ko yeeyowo drogue publicité drogue on adda yeeya ñaamowo drogue on warataake fi o ñaami drogue o waritaake ɗum so watte ko hidde foccugol mo lewru 70 kono yeeyowo on wiyata mo raw wuyji ittoyo nokkugo adda ma collabora e ittooɓe nokku on ɓe adda suuɗa adda no naɓa yeeya oɗo woni poso mawɗo oɗo no ɓuri ñaamowo ñaamowo ko hoore mo ɗon lorrude oɗo mo lorrude yimɓe fof ɓay ñaamowo dorogo mo ñaami dorogo o so heɓi oɗo sharia no newni yo yagginire wargol mo few parce que oɗo woni cancer
woni cancer communautaire on donc si teragal si cancer nangiga ko ngal taƴe ngal buge fi wandutu yono hisu hono no accana laamiɗo on yo ndaaro ko honɗum yagginta o waɗɗode o bone ma rado ko yaggingol mo tawan tigi fillatako donkingol yani bima yarahu radi an anha ko tawata ɗum noon donkina waɗugol ɗiɗo boneji waho ma yusamma bi ta'zir waho ta'dim wal qismu thalithu feccere tambere nden harminaɗe ɗin ma lam yakun fihi haddun wala ta'ziru min al muharramat ko harmuɗi tawata hidde ala e muɗum yaggingo ala e muɗum kono koko harmina wa innama fihi wa'idun wa ghadabun wa la'natun wa nar andu ko woni e muɗum ko kamba e tikkere Allah e kuddi Allah e yiite wa ghayru dhalika e ko wona ɗum ko min anwa'il wa'idi immorde e noneji kambaji no woodi e leɗɗi e bakkatuji go harmuni go Allah huɗu kuddi Allah waɗa e waɗɗo la'ana Allahu alwashimati walmustawshimat wano mortoɓe meesi ɓen alwasila walmustawsila walwashima walmustawshima mortoɓe meesi ɓen tuppoɓe ɗakkudi muɗum waɗa toon bulu fiyo ɗakkude ndin yoni mbulo ma ka toni ɗo cukka ɗum ɗo waɗa toon goɗɗum fiyo tonɗiyo ɓawlu fi ŋari ma femboɓe leeɓi timeloji ɗin ɗo desna hoore muɗum ɗon e kale no faalira noon janɗugol e ɓannugol ɗo ɓattidigo e waɗgol ɗum ɗon ɓeeɗo ko huddi Allah huɗuɓe no woodi nokkeli goo ko wiyete ko ghadiba Allahu alayhi Allah tikkanimo nokkeli goo wiyete naaru jahannam la yadkhul jannata nammamun waddindirowo natta aljanna so nata aljanna honto natta ko yiite wa gayri dalik kono wiyetake yon si goɗɗo waddindiri yimɓe joni ko yo focce loyru ha sabakari o wi ɗin ɗon o wi ka akli riba wona ñamugol riba wal qimar e fijugol lotori qimar ko foolondirgol e foolɗo woƴetta wallina ɗo ine joni tappugol kanda e hoore hara ko kalsi wallina wa gayri dalika e ko wona ɗiɗo haada ɗum ɗo fihi no e muɗum wa'idun shadidun kamba sattuɗo yarda'u ɗum ɗo no yaggina no donkina man fi galbihi mo woni ka ɓernde mum ton imanun limanu sonan ɗin kambaji ɗon ɗum no wawi ka accintinni mo yaggina mo donkina mo wa man kana laysa fi galbihi imanu mo tawatno ka ɓernde makko limanu ala aw kana daifa al imani ma hara o woni kono ko lowɗo imanu ton kono loyi ha no fanɗi ha o goppu tunni gata ko 2% fa inna amamahu hisaban wa iqaban fi l akhira anduno yeeso makko ton hasbore e lette kal akhira fallahu allah jalla wa ala o mawni o towi harrama hadihi al muharramat o harmi ɗiɗo harmuɗi qala annabiyu sallallahu alayhi wa sallama nelaɗo allah o maaki inna allaha tabiti wonde allah farada fara'ida ko farli farillaji e hoore men fala tudayyi'uha o wi ta on yeeɓuɗi dey ta on bonnuɗi ta on welsido e majji ha farillaji ɗin ronkonɗi wadde wa harrama ashiya'a o harmini piiji fala tantahikuha wota on huncuɗi dey wota on memuɗi dey wota on waɗu ko harmini kon dey wa sakata an ashiya'a o deƴƴi piiji goo o wowlaani no harmi o wowlaani no dagi ko acci ɗon rahmatan bikum ko sabu yurmegol ɗon dey gayra nisyani wona yejjitugol o yejjita few fala tasalu anha o taw landa fi majji jokke ñamu fanko bude jokkon ɗon piiji bus no woodi wi'aka e ñaamuɗi kono wi'akata e ñaamuɗi se njari ɓiɓɓe leɗɗe ɗen kaakeeli ɗin e kulle burure buy barooɗe e colli e noone liƴƴi en wi'aka e ñaamu kono en haɗaka ñaamugo jooni noon fanke mbudita en lanndo ene ɗum ɗo no dagi ene e ñaamugol cale no dagi kansi no dagi boyle ɗum ɗo e ɗum ɗo fanke mbude
ومن هذه الحدود نجاي ديدو حدجي حد الزنا حد جينغول والزنا كويته جيناكم كويته جينغولكم هو فعل الفاحشة هو دغول بوني في فرج لا يحل له ودا بوني دون فاحشة دون e farji mo daga nakimo mana ko dakmitagol e farji dakmitorgol farji mo daga naki dum dakmitagol e on farji don hada huwa zina ko dum wete zina fi'lul fahishati fil furuj allati harramaha Allah ko wadugol zina fahisha on e farjiji dindi Allah harmini dakmitagol e mum illa bil aqdi shar'i sahih sinahara ko finde sharia yankore sellude kadi qala ta'ala alla tawdo mo wi fi hollugo wonde zina on no harmi dum ko dakmitagol e farji harman do dum walladhina hum li furujihim hafizun إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين ملنت في جلب بين قمن بين والذين بين بتاوتا هم كم لفروجهم دهم أبدين حافظونه بهمده بريرين إلا على أزواج سوناها ركوي هور كسونا بمأب بين كورنتم بدك متورتا فرجي مأب دين دوه مأب دين أو ما ملكت أيمانهم ما كنيام مأب دين جيبون دونكو هرب مأب بين فإنهم لو كان بس بدك متكبدو غير معلومين بونانغي نيته بفلاتاك أنت جيبين مودو نو بفكين دينيرو madama kaka dagi dongo wadi na ella kanko mo jeeri ka jungu makko nyaamo on kadi ella ala famani butaga moda boyinon daku mitagol wara adhalika bawo dum do fa ulaika be wado be humul aaduna ko be woni jaggutube de be woni toñube be yawtu woni yawtube kero ay al mutajawizuna yawtube min al halali iwi ka dagi don ila al haram yey ka harmi do faman waqa fi zina mo yani e zina fa huwa ala ismaini haray kanko ko gotele peccirido jeya wado bi zina ben ko gotele e yimbe dido imma an yakuna bikran imma awona al bikru yani ko wiyete kon aramu tan joni dikkur ko wiyete ko bikr dikkuronti nunni do e neddo on ko jombude ko bikro wiyete jiwon kun jiwo on gaddo e on jombede modi makko yida e makko ko bikru wiyete si o yiidi e modi makko gurum iwo hum ɗon ƴiiƴan yalta kun ko bakara wiyete oɗo wawɗo ni mo tawata o meeɗa resude hayde wotere dewgal sunna e farilla o yiida e on debbo ɗon hay si o waɗino zina o yiidi e debbo goo imo wowti mo andi fi rewɓe haaju makko mo andi fi rewɓe ɗum ɗon o humpaka mo andi kono o yiidali e debbo ɓeygu makko dewgal sunna e farilla oɗo si o nangoyama mo waɗi zina ko konte ko bikra haray ko yo piyeloyru temedere wiyatake o wanno zina kanko e debbo go ɓe nanguidano roni o ñande mo wonde e rewɓe wiyen joni awa o kontete joni ko jombuɗo watte ko ɗum o watte la o wi wa hada ogubatu oɗo lette mum ɗen an yujjilana mi'ata jaldatin ko yo piyeloyru temedere qala ta'ala allah tawɗo ngo wi الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزانية دب جينو والزاني اغوركو جينو ستابتي زنا مبئون فجلدوا فيه كل واحد غوتو كلا منهما مبئ كامبه ديدو 100 جلدة لويدو تيمدره
wala ta'khudhukum wota nangu on dey bihima e piigol ɓe ngol ra'fatum yurmende fi dinillahi ka diina Allah fi ya yurma ko ɓiɗɗo ma ko bandirawo ma ko koto ma ko kaawu ma ko bappa ma ko jaaja ma ko ɗum ɗo yurmina o owe in kuntum tu'mina billahi wal yawmil akhir si on gomɗini Allah si on woni gomɗinɓe Allah gomɗinɓe ñalma sakkitiiɗo on ka diina ɗum ɗon nden yurmede ɗon ala few en yurma hiɓe yurma en ɓuri ko Allah yurmini ɓe kon wal yashhadu adabahuma ta'ifatun min almu'minin yo tawe noon lettugol ɓe ngol yoga e julɓe na moltingol ɓe tun naɓa ɓe foccoyaɗa ko ɓe yimɓe go tawe fillitoyo hande kaare no nangida ko hunde kaare waɗata minen tawa ha ɓe focca men ɗo men nogayo menen ɗo ko ɓuri fande o tawa yimɓe tatno ɗo fii on hersa o andi piggal ngal ka piggal zina ɗo wonande ko piggal musungal goye feede ɗon noon siko ngal ɗon tun nu yette soɓɓe no wawno ngal muññade goye waɗi Musa ɓaynayon titto nu ha lew ñarkiyo ko ɓeto ha ɗo ni tak Musa foti ko hersa kan inni anani ko waɗi ɓe foccunomo asi ko leyru wotoru ɓe piinomo awa ko ɗum fayda woni ko ɗaɓɓa kon e foccugol ɓe ngol ko hersingol ɓe wa jaa fi sunnati sahihati ari e sunna selluɗo on annahu yugarrabu wonde oɗo gorko mo tawata jombali ha hande waɗi zina so foccama nderu temedere kadi koyo waɗi tungarankojo yo raɗe garraba ay yani yub'adu anil baladi alladhi marasa alfahishata fihi ila baladin akhar ko yo woɗɗintinne e ndin leydi ndi o golli zina e muɗum o woɗɗine ndi no o raɗe o naɓe e leydi wondi gon o sikuliri on yahu to li muddati amin e dumunne hitande fof yo raɗe ɗon taw cippuɗon hitande yaaru Sénégal ma yaaru Côte d'Ivoire ma yaaru nokko ton tippuɗo de hitande on to kaari woni on wanno hunde kaari ɗon ɓe raɗnoke mo ɗon so tawi ɗum no waɗay no harana bone jinno ɗoyti kono on tigi waɗa e bone tawa emo jinda ɗon sa wowli goɗɗo so sappike ma o kambanima a wowlitata ɗum hannde kadi qala sallllahu alayhi wa alihi wa sallam laɗo maaki albikru bilbikri gorko mo jombaali e debbo mo jombaka si ɓe waɗi bone jaldu mi'atin ko piyeede loyru temedere wa tagribu amin e raɗede hitande kono ɗo tagribu on ko no fii kala ɗo hadis on famata ko e makko ɗo direct wonde ko gorko on tun raɗete ɓay ko gorko e debbo wowla inna ko ɓe peelor temedere ɗon hiɓe kaf piggal ngal kono raɗegol yaltinengol ko gorko on tun ko honto ɗum ittiti ko ka famugo sahaba ɓen fa sabata tagribu bisunnati e raɗagol ngol tabitiri ka sunna wa amma aljaldu amma piggal ngal fa huwa sabitun bilqur'an ɗon noon ko tabitiri ko alqur'ana on wa gadi ajma al ulama'u ala aljaldi gonɗi karama ko ɓen fof fottani wonde piggal ngal ka si tawi zina on tabiti ko yoɓe focce loyru temedere si tawi wona jombuɗo na jombaɗo wa jumhuruhum ɓurɓe ɗuuɗe ɓe karama koɓɓen kadi aidan fahin ala tagribi no e raɗegol gorko on hada fi hukme lbikri ɗum ɗo ko ñawore mo jomba e mo jombaka tan ko sali raɗegol ngol ko hanafiyankoɓe Abu Hanifa kanko o inni ko yon tigi ɓe yoɓe focce loyru temedere kono gorko nawi raɗe dey ɓe inni oɗo hadis noon o wi miɗo anndi fi o wi kono sen gollitiri o haray e monti alqur'ana e montiri hadis on alqur'ana ko wi ko piigol loyru temedere alqur'ana o wolaali fi raɗagol yaltina si en watti o hadis ɗo en gollirimo jooni hadis on wi ko piigol loyru temedere e raɗo hitande haray jooni ko o hadis ɗo gollitiɗen aya o e gollitiraalimo ɓe wi o wi ɓe jogi qaayida goɗɗo go qaayida o falliɓe moƴƴi
onno o gaayda ɓe wi kamɓe hanafiyankoɓe ɓen ɓe inni aziyadatu ala nassi naskhun o gaayda ɗo ɓe bugori hadisaji yonɗi 300 wo nassu si ari a addi ñaawore goo mana nassu goɗɗo goo ɓeydoyi e hoore ko oɗa waɗi kon haray joni naya ƴettu ko haray mana na ko ɓeydi kon ƴetta watta e oɗa ko ɗum ɗa buga few joni ko ɓeydi kon tu gollitira haray ko ɓeydi ɗon kon monti ɗum ɗa joni ɗa ari nassu qur'an on ari wi piigol leydu 100 hadis on ɓeydoyi raɗagol hitande si en gollitiri raɗagol hitande haray alqur'an on ko wi kon en bonni konti en montiri alqur'ana o hadis ka makko ɗum kanko sellata sifa mum no ɗuuɗi moƴƴi noon faljere molnande ɓe yani e muɗum yo Allah yaafo kono jumhur o al-imam malik wa shafi'i wa ahmad wal jumhur ɓe wi o ɓe inni ziyada ala nas takmil ɓeydugol e hoore nas on ko timmingol oɗa gollitirama oɗa kadi gollitirama ɓe wi joni si tawino hara ko ɓe wiɗo ko noon wonirno en heɓayno probléme ji e nokkeeli buyi ara nun ɗum sen ƴetti wano julde nden joni hadisaji gono ari yewti seeɗa fi sifaji no nabi sallallahu alaihi wasallam juulirno ɗi timminaɗi hadisaji goɗɗi go ari ɓeydo e hoore ɗon mana mo haray siko ɓe ko ƙayda mo ɓe wiɗo on hadis ɓeyduɗo on aray oɗa koyen ittu few ƴetten ko ɓeydi ɗon kon no anda fillotoɓe hadis ɓen fi sifa no nabi sallallahu alaihi wasallam juulirno noon hay gooto ƴettali ka wowli fow ma hajji on fi kala hadis jaabiri on no juuti sifi hajji moƴƴi kono no woodi ko acci toon ko oɗa wola goɗɗum seeɗa oɗa kadi wola goɗɗum seeɗa oɗa kadi wola goɗɗum seeɗa moɓiniren noon ɗon fof se ɓe wino joni se oɗa nasu si ari sen ɓeydi goɗɗo goye hoore ɗon haray o en monti oɗa haray haaju fof boni te o gayda mo ɓe wowli ɗo nokkeeli fu ɓe gollitiraɗi mo jumhur wi kañum ida sahhat ziyadatu wa yajibu almasiru ilayha wa yu'tabaru shar'an jadidan siti ko ɓeydi kon selli haray waɗɗike gollitirgol ɗum ɗon woni sharia keso en jaɓi ko alqur'ana wi ko yo focce leyru 100 en yeddani ɗum sunna ɓeydoyi goɗɗum ngo kadi wonde ko yo gorko yo raɗe hitande ɗon en jaɓi ɗum kadi en watti hore ko alqur'ana wi kon kullu min indi rabbina fof ka Allah ko ɗum ɗo woni haqqille ɗen woni ko selli kon ɗum ɗo woni ñaawore fii mo njomba e mo njombaaka si tawi ɓe fallondiri wo amma sayibu amma ceemeeto oɗo sayibu kadi no gollitire gorko e debbo meeɗuɗo njombude o njombi o watti njomba makko e suudu haysi ko nde wotere pet ɓeru won miniti 10 kono faggiji maɓɓe ɗi yiidi ɓe mettondiri oɗo hande kadi ko wiyete ko sayibu ko noon debbo on haysi moodi makko ko nde wotere yiide makko o woni sayibu ɓeeɗo wa huwa alladi sabaga an watia imra'atahu fi nikahin sahih ko on mo tawata attinoke nde o yottoto sonnajo makko on e dewgal sellungal o watta mo e suudu wa arafa qadra al a'radi o andi embere e ɗi hurumji teddule wa hurmata al a'radi e hurum ko ɗi irduji jogi ko o andi fi sonnajo ko honno tawata neɗɗo yiɗata goɗɗo goo kafida e makko ɗon o andi ɗum ɗon si kanko no joni o andi ɗum ɗon o yahi o waɗoy ɗum goɗɗo oɗo ara ko honno hana waɗede fa hada yurjamu oɗo o rajimete
بالحجارة وبقت كاج حتى يموت هؤلاء. وهذا ثابت بالقرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه. دون ثابت القرآن مكونغول ممونتا نياوري من لوتي. كما قال عمر رضي الله عنه وعمر ماكر على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم مكهور غامبنا نلار فيونكو اولونتي قال اماكي كانكو عمر وي نزلت آية الرجم آية فيدو غونغول تيبيكي فوعيناها من هنجي من مادتي من عندي ومرغول وحفظناها من هنجي آية من فامم. ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم نلاد الله كدي رجمينو هم رجمينو. ماعز رضي الله عنه غامدية غرقو ادب ماعز واركن لا وي نلا دو لا بينان ازنا ميتونيري زنا نلا دو hucci o ardi yeso do kado wi nela ndaranga laɓɓina mi tuniri zina nelaaɗo hucciri ga kadi o ari ɗo kadi fayi haa timmi laaɓi nayi. riwayaji goo nelaaɗo wi no anndi si ɗum ɗo tabiti ko probléme laaɗo maki la'allaka gamasta o la'allaka lamasta no gasa a hewtaano a mawlutu no gasa a lunnitu a lunnima tu mi hewtoy non net. riwaaji go wi nelaaɗo wi goɗɗo lunne ko hunduko tawsi ndiyan yette soɓɓe luuɓata ka hunduko o fastankahahu goɗɗo a lunni hunduko nelaaɗo fus beere alaaɗo ho ko ɗaɓɓalngol mo pour sortir ɓey tun wota ɗum tabute hoore makko ɓay stabiti o fiɗegol kaaje haa maaya. o wi nelaaɗo mi feeta mi fayta mi faaya mi yejjita mi ɗanaaki mi alaa hoyɗude ko mi wiima kon ko ɗum waɗi jonno mi yiɗaa tawde gole Allah e on bakkaatu ɗon wakkilino dey no serti e wujjoɓe agena jogora nano ngon huɗora ñaamo ngon billahi wallahi mi meɓaani billahi wallahi laamin hara mi suuɗira ga nelaaɗo sallah sallama yami sahaba ɓen yo ɓe waɗumo radio ɓe wi ɓaawo ɓe fiɗiimo kaaje ɗe ŋa o fuɗɗi dogude ɓe nangoymo ɓe addi ɓe joɗɗimo kadi ka ngayka ɓaɓe yetti kene laaɗo laaɗo maki hayno accitomo yaha e debbo goo aroy algamidiya sonnaajo kadi o ari o tawni laaɗo wi nelaaɗo mi tuuniri zina mi faala ya laɓɓina mi faalaaka noon waɗaami ko wannuɗa maïse ko miɗo anndi goy mi faalaaka o yaha yentito ko jooni laaɗo maa ko yahu haa jibina sellata sonnaajo so wiiɗo ka waɗe hidde hara en wari ɗiɗo o yahi o jibinoyi tun ñannde o jibino tambi ɓikku mo ari wi nelaaɗo mi ari hino bobo waɗno ko minni ko laaɗo maa ko yaw moyninaama haa entaama mo haa to njineema taw o yahi o moyninimo haa o entima o ƴetti bireedi on kuntum bireedi o jonnimo e jogo ɗo so hewtiɗa haa ƴakka ko nan o ari ɓi tun tentinan ko nelaaɗo wonde jooni o waawi yondinaade gaynene makko on to maati o addimo o wi nelaade hina mo ayi waawi ñaamde jooni bireedi laaɗo maaki awa sahaba ɓe mi naɓ ɗum ɓe waɗa ko l'islamu wii kon ɓe naɓi mo ɓe waɗi ko l'islamu wii kon eɗen anndi kadi goɗɗo goo ƴettuno suka golle ɓaawo o ƴetti suka on golle suudu suka on ñeñini haa kañum e ɓeygu patron mum ɓe faamodiri nder ton ɓe waɗi golle ƴette ɓe yaaɓe
gorko ngari nangi ɓe ay o nangiɓe ɓe yeeti ben suka on wonde ko yo ittu geloɗi 100 o sotta suka makko on o jonna ɗum moodi debbo on o wi joni ben suka on indi joni accimi yaa mi lando nelaaɗo fi nde ñaamore mi faamaali ɗum ɗo o tami juuɗe hawta nelaaɗo wi nelaaɗo suka an on e ɓengu patron muɗum ɓe fallodiri joni noon ɓe indinan wo ko ɓe mittu geloɗi 100 fi mi hetti suka an on laaɗo maaki suka ma on jom mbaali taw ha hande ga o wi suka ma on ko waɗɗima ko foccere 100 yaltine hitande ara wonaal ɗo ɓeygu makko no kanko ko hana ɗo wareeɗo o wi ohdu ya unais ila mraati hada fa in itarafat farjumha o wi unais daw bimbi subaka ka ɓeygu o landoɗamo ɗum warino ko goonga so ɓiriti ko inni ɓe waɗi di zina waɗumo radio ɗiɗo kaaji yono hadisaji ɗi wowlaali ɗi hollaali wonde ɓay unais yahani on sonnajo o ɓiritino ma o ɓiritanoki ko annda kon haqiqa tan nelaaɗo waɗi rajmu ma yamiri waɗi rajmu ko ɓeeɗaɗi ɗo maïs e gamidiya omar inni o aya fi rajmagol ɗum kippike min jangi min waawi min hunjike min faami nelaaɗo gollitiri o wi wa akhsha miɗo huli in taala binnasi zamanu si tawoyi juutanoyi yimɓe zaman ɓe wuri dumunde juutuɗo an yaqulu nde ɓe innoyta ñande goo ma najidu rajma fi kitabillah minen nde min yi'aali rajmagol ka deftere allah o wi ala innahu fi kitabillah o wi rajmagol ngol deyno ka deftere allah dey yushiru ila qawlihi ta'ala himo sappade konngol allah towngol ngol konngol ngol montama ñaworde no lutti ka o wi'i والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم والقرآن نيقول kono ngol konngol ɗo lam nuta'abbad bihi en yamiraka ye rewir Allah jangugol ɗum ɗo ko ɗum wasi o monti kono ñaawore nden ko en yamiraɓe gollitirgol ko o aya ɗo firi kon ko firo ngon ha to jinne nge mum wona ƴiyangal hada qur'anun nuskha lafduhu ɗum ko alqur'ana ni konngol mum ngol montama o bagi a hokmuhu ñaaworde no lutti wa rajama rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo rajimike wa amara birrajmi o yamiri kan rajima gongol wa ajma almuslimuna ala dhalika julɓe fof no fottan ɗum ɗo walam yukhalif fihi lundaki ɗum ɗon illa ahlul bid'i sona yimɓe bid'aji allazina ɓemɓe tawata la yu'taddu bi khilafihim luural maɓɓe ngal taskatake fes kal khawariji wano khawarijiyankoɓɓe ɓen no wi rajmagol ala falasifa en no wi rajimegol ala e yimɓe firaguji goɗɗe go ɓe ni wo ɗum ɓay ala ka qur'ana ala ka qur'ana yimɓe boy no waɗi piiji go ɓenne ɗum ala ka alqur'ana ya ahi dalil jini fof ko alqur'an an ita sikka ko alqur'an tun woni ko woni ka alqur'ana kon tun no harmi ma no dagi ko noon to gollitirte sunna on noon aɗa maki utitul qur'an wa mithluhu ma'ahu ɓen sigarete harma ɓay windaki ka alqur'ana ya ahi anda hay alqur'ana sakko na anda no windi to ma windaki tawi ñaamugol bara bara no windi ka alqur'ana winto ya ñaamu maaro bara bara ya ñaamu futti ala ton de ko fiyo no niɗa ñaamude ɓay sunna on no dagini tayib وي فالرجم ثابت بالكتاب والسنة القولية والعملية رجم غونغول نو تابتري دفتر الله دين نو تابتري ماكو نلا دو سنن لا دو ماكو يانكوجون e golle yankojo nelaɗo maaki o waɗi kadi wabil ijma e fottangol sahabaɓe goto fewno sahabaɓe lundaki ko goɗɗo arta ɓawa gaynami mi tawta ɗum accitande mami fa man ankarahu fa huwa kafirun mo yeddi e rajime gongol
haray woni kefero li'annahu mukadhibun lillahi wa li rasulihi sabuko o fennudo Allah e nulaado Allah wa li ijma'il muslimina ko fennudo kadi fottangol julbe ben farajmu thabitun la majal lil kalami fihi rajma gongol no tabiti hala lawol ka hala fawe don ala yeddondiral don few ولهذا نص عليه هنا كسبدون كانكو والي في دون o wadi jial e rajimo o adali bakatu yiluturdi ko bay rajimo on no wodi yimbe feddeji go yibe dum o dum ala ka alqur'ana no gollititake ko no so wi do o wi fagala arrajmu haqqun wa no yento aljannatu haqqun wan naru haqqun o wi do kadi arrajmu haqqun go gonga hada min aqidati ahli sunnati wal jamaa ɗum ɗo ko finde ahlu sunna wal jamaa de raddan ka ruttugol ala al mubtadi'ati e ɓe fefindiɓe alladina ɓe yunkiruna rajma ɓe no yedda rajmegol min gayri ilmin ko alda e gandal mbeleɗe tum ɓe jokki wa min gayri basiratin li jahlihim wa min gayri basiratin e ko alda kadi e taskade alda e yi'ugol li jahli sabu majjugol maɓɓe ngol no ɗum alaka alqur'an wa tataffulihim ala alilmi e wongol ɓe booboɓe e gandal tatafful no firta piiji ɗiɗi argol dooma goɗɗo jooɗo habbo ɗon gasa si ɓe ɗumannike ɗon tigi heɓayɗo ɓe tamay on tigi ma ɓe nodday on tigi ɗum woni tatafful yataffalu alayhi atataffulu ala alilmi ko faaminkinniɓe no jangi tawa janga awa menen kadi ɗo menen ɗo mimmi ɗo on tigi ɗo ha ɗo ɓuri on tigi ala ɗo faaminkinniɓe no andi tawa ɓe anda wa atimajin e tuuginagol ɓe ala uqulihim e haqqillaji maɓɓe ɗin koko haqqillaji maɓɓe yowiti no ɗum ɗo haqqille jaɓa ɗum no hande koye siècle 21e siècle wonɗen no wigol goɗɗo ko yo ngayka ase haaka keeci makko awa o unte ɗon o fiɗe ɗon ka yawmaya no ɗum ko criminel yagal haqqille jaɓa ɗum haqqille makko honto ɗe woni haqqille maɗen no ɓuri alqur'an nasu alqur'an ɓuri mako nela sallallah alih w sallam ɗon andi ɗo woodi e ko wiyete almadrasa al aqlaniya e ɓe tawata fayda ko haqqille ɓe tuugini hiɓe ƴetti haqqille ɗen ɓe arni e hoore ƴiye alqur'ana ɗe ma ƴiye mako nela sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadis ara wowla goɗɗum tugga ɗo hondu ko hunde kaari ɗum ɗo ko ni ɓeyde noon men haqqilla men e jaɓa ɗum science on jaɓa ɗum science jaɓa ɗum joni hari ko wiyete ko haqqille ɓeeɗo ko aglani yun joni ko science yun joni ko wigol non science on jaɓa non science on wiya ɗum yaki science on no wiya goɗɗum hande janngo science on tigi yedda e science on kadi andu ko gonga science on no ara piiji bu yara no hawroniri kono anda science on ko neɗɗo yaltini ɗum neɗɗo ko andi hunde wo ko andi no woodi ko anda wama utitum min al ilmi illa qalila kono joni yimɓe hoolike science on fayda ɗum no ɓuri nususuji ɗi nususul wahyen goɗɗo wi'eteɗo ko mufakkir islami wo ko miijitantoɗo l'islamu ɗum heɓi gandal ha joni l'islamu kanko ne mo miijitanade wona fatay ko lorota o wi'a kanko ka hadisu dubaba allah sallah sallam makisi coongi yani e ñaamete goɗɗo e mum wona kosan yon tigi ñoƴƴugi nder to ŋaangi mutasi o ƴawnagi o bugo o wi ko gabitanji ɗiɗi ngi mari gabitanwol goo no wondi e ñaw gola gabitanwol no wondi e lekki tataw hara gabitanwol liiƴingol ngol meemi ko wondugol e ñaw wondugol e ñaw ngun on tigi itta ɗon tumbugo ñawngol lutta hara wondugol e lekki gi ɗum mannaaki o wi on tigi muti goɗɗo jooɗi wo kanko qawlu tabibin kafirin ahabbu ilayya min hada al hadith ko konngol docteur jo keefeero ko wolta kon fiitelen ñawndugol nawnaare e lekki ko ɗum ɓuri o ɓuri yiɗude ko ɗum ɓuri hoolaade e dow hadis ɗo noko o wi arkuluhu bi rijlayya aw bi rijli womi dampira e o hadis ɗo koyngal angal ani on mi hakkitaaka e ɗum jaɓata
woni taqdimul aqli ala naqli hulɓini ha ronki o wi ko sabu ɗum ɗo ɓeeɗo ko ɗum ɓe ari ɓe wi wo rajma gongol ɗum ala o wi ɓe tabu ɓe tugini haqqille maɓɓe o afkari e ideji maɓɓe ɗen e miijoji maɓɓe haulai la yutaddu bihim ɓeeɗo ɓe kontatake sino wi'ede ko fof fotti ko ɓe wiyata kan tawaka ko ɗum kontatake few wala yundaru ila aqwali ndaratake wurin konngudi maɓɓe ɗin few rubbama ya'ti jahilun no wawi ka ara majjuɗo ka ari yadda il ma'rifata himo nodito wonde mo jogi gandal wal bahth ko ɗaɓɓuto piiji ko mo jogi recherche mo jogi science e recherche o ɗaɓɓiti piiji ɗi mo andi waygol mo inna hadihi fiha khilafun o masala ɗo no yeddodira ɓayno no yeddodira araymo ɓe yo ƴettu ka faala ɗon fa yugal lahu oɗo o wiyete wa hal kullu khilafin yu'taddu bihi kala ka yeddodiral ari haray yeddodiɓe fof konngudi maɓɓe fof ƴettete kontete la o wi hunaka khilafatun mulghatun la yu'taddu biha no toon yeddondire goo konngudi goo ko hayketeeɗi bugeteeɗi fes ɗi kontatake minha dhalika alkhilaf no e nder ɗin ngal luran ɗo e arɓe jooni sinci gaani ngal ɓawo sahabaɓen fof fottani taabina en fof fottani taabina en ɓeeɗo fof fottani hunde goɗɗo ara e ɓawɗo ina menen no ɗum ɗo ɓayalaka alqur'ana e lafdu on montama haray lafdu on si montama yaadi e hukmu on donc haray ɗum ɗon ala toon inne a ceerno kaari kadi wino ɗum ustad kaari kadi wino ɗum o alim kaari ini hirir kaza mantama ɗon ina ɓenno kadi noon ɓay ko yeddodiraɗo joni haray tawi farlu e hoore yimɓe ɓen waggol radio walidhalika yaqulu nadim ɗum wasi yuɓɓuɗo gimɗi on ɗo o wi'i wa laysa kullu khilafin jaa mu'tabara illa khilafun lahu haddun min annadari wo wona yeddondire ɗen fof arɗe ɗen taskete goɗɗe si ari min fihi gawlani konngudinno toon kombo wi ngol ɗo konngol jumhurul ulama'i sahaba e tabi'ine ko ɗon tun dalli woni golɗa konngol ko yimɓe tun addi haqqille mo ini noon min nano mi yiiri ɗo wiyatake ɗo yeddunal no woɗi ɗo few ko waɗi ko goonga e fenande wonɗa goonga e fenande yiɓɓititake inne awa ɗon kaɓe awaɗa ka ɓe yo ndaare o wi wona kala yeddunal alngal taskete illa khilafu lahu hadu min annadari sina hara ko yeddodiral tawa cenne ndin no mari geɓe ndaarugo ina ha ndaarale o wiigoy ɗum ɗo ɗumana kon ndaara daliji makko ɗin he ɗo kanko kadi goy mo jogii dalil woodi yeddodire buy ko ɓuri ɗurde ko nga taway si konngol ɗiɗi ari ma tati ari e masala on taway mo be maɓɓe no jogii ka nangi ɗon taskete inne e masala khilafiya kono ko tawata oɗa mara dalil few o tugini koye haqqille makko min haqqille an ƴetta ɗum yaahi nasso alquran no woodi haqqille ma ƴetta fi joni haqqille makko ƴetta inayi masala ko khilafiya oye o wi laysat almas'alatu iddia alkhilafi alhaali on masala on wona nodditagol wonde yeddudal no woodi e nder masala on de wona ɗum almas'alatu masala on mas'alatu tahqiqin ko mas'ala haqiqingol ngol andugol tigi tigi on haqiqa on nder toon wa arabtin biddalil e humintirgol ɗum noon e dalil on wona wonugol ngol tun sa wowli a wi ɗum ɗo an a d'accord ɗum ɗo sella addi dalil wonde ko wiɗa no a d'accord ko ma ɗum ɗo sella faman khalafa dalila fahuwa mahsumun mo lundike dalil haray mahsumun ko yani ko mahjuj ko yani hujja yani e hoore makko duko gon yani e hoore makko wala ibrata bi khilafihi tasakuyi ala ko lundi ko kanko o yo tawtako wala yu'taddu bihi lundagol mo ngol taskatake kontatake few wallahu jalla wa ala yaqul allahu tedduɗo towɗo on himo wi'a fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi war-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila fa in tanaza'tum si on poɗodiri fi shay'in fi hunde
on ari porondirgol oɗo inni no dagi o wi dagaki o wi no waɗe o wi wattaki haray ko honto woni référence on honto yittoɗen o wi farudduhu ila llahi wa rasuli natten ɗum ka Allah e nelaaɗo Allah on natte ɗum ka Allah e ka nelaaɗo Allah on in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir si tawi on woni ɗon gomɗini Allah enen on masakkitiɗo on yiltugol ɗum ka Allah e ka nelaaɗo on o yiltugol ka alqur'ana e ka sunna nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray joni mas'ala o weeɓitemmo ka alqur'an weeɓitemmo ka sunna en anndata joni kombo jogii gonga si tawoyi aya no sembini goɗɗo e men ma hadis nelaɗo ma ko nelaaɗo ma golle makko ɗen ma ko o ñinni kon ma fottangol sahabaɓe ɓen no sembini konngol goɗɗo e men hara ko on no jogii gonga o wi dhalika hayru wa ahsanu ta'wila waggol ɗum noon ko ɗum ɓuri moƴƴude ko ɗum kadi woni fiiro labango on ko ɗum haani ko ɗum woni faysal on sabu na enen to tun kanko woltako ko mi wolta ko konngol maangol e konngol angol no fota min ni awa ayni o way mini no dagi a wi dagaaki mini no waɗe a wi wattaaki jooni gasi en fof darɗen ɗo jooni ndaaren konnguli men ɗin ɗo ko hombo jogii dalil on ko ɗum teskete o wi la nabga ala alkhilafi e luttata tun e yeddodiral ngal bal narji'u ila dalil accuka nge yiltoto ka dalil li qawli ta'ala faruddu ila allahi wa rasuli kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila falihadha ko sabu ɗum ɗo nassa almuallifu wallifi ɗon ƴi'ini rahimahullah ala mas'alati rajmi e mas'ala rajima gongol o addalɗo fi yargol beere o addali fi ngoyka taw ɗon fof no fotta ko tawde o masala ɗo no woodi e feddeji majjuɗi yedduɗi ɗum few ko ɗum wasi o ƴi'ini ɗum ɗo o inni warrajmu haqqun o wi ala masalati rajmi ma anna alkitaba kitabu aqaid e hoore nde deftere ɗo ko deftere fi pible o addi ɗo masala fiqhiya masala yowdirde fiqhu rajmu masala fiqhiya kono waɗi ko ka defte fiqhu sa ɗaɓɓitama ko toon yiyatama si wona wona ɗo nde deftere ɗo a yiyata o masala ɗo e deftere aqida few kono ɓayi mo anndi no woodi e feddeji go lundiɗi ɗum ɗo o okko ukkiti ɗum ɗo kadi fi hollugol wonde haray ɗum ɗo e finde ahlu sunna wal jamaa ahlul haqqi wonde heɓe fiɓi wonde rajmugol ko goonga si tawi charte ji ɗi fof timmi li annahu yajibu i'tigadu wujubi rajmi sabu no waɗɗi fiɓugol wonde rajmegol ngol no waɗɗi si tawi charte ji ɗi fof timmi haɗoji ɗin fof pottitike faman ankarahu kafara mo yeddi ɗum ɗo haray woni kefeero fahuwa nassa ala hada kanko o waɗi ƴiyale ɗum ɗo o addi ɗum ɗo raddan ka ruttugol ala almubtadi'ati e ɓe fefindiɓe alladina ɓe ankaru rajma e yedduɓe rajma gongol ɓeyni ɗum ɗon ala ka deftere Allah wona ko watte yo Allah dandu en wawde no ɓen wayi Allah waɗu en gomɗinoɓe dendanangal ko haani gomɗinde gon emmode ko alqur'ana ma ka sunna nelaɗo sallllahu alih wa sallam ko yowndi e diina kam fof o danda en yeddugol ko ari kon ka diina wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil amin inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mi heɓi habaru nane wonde ɓe karamakoɓe meɗen tedduɓe kummaluɓe alhaji ba ishaqa añama Côte d'Ivoire wonde ɓe fatike enen ko alansara ɗo Maroc ɓe fooyuno ɓe naɓa toon on nawnaade nden heƴaade o yimɓe ɗiɗo ma tata noddila naane ɓe humpitilan ara si tawi ko ɗum woniri en toraniɓe du'a anndi ko karamakooɓe kummaluɓe tinniɓe yanganiɓe alqur'ana on yanganiɓe diina kam wallitiɓe moƴƴi tambiti hunjini ko ɗuuɗi hande taalibaɓe maɓɓe ka woni toon no ɗuuɗi e duɗe buyɗo huɓɓude ɗo jolɓol ngol ko toon iwi aray ɗen toraniɓe du'a to faatike si faatude heɓike ɓe innayi kawtal ngal yo defu mo ɓeyo addu mira ñiiri ɓe inna kamɓe faatora ɓen yo ɓe ɗaɓɓu nagge fi maafe on woni jama on ɗaɓɓa
ñiiri ndin kamɓe ɗaɓɓe maafe o so tawi hara ngennake hirtake nen ko halasige konta inama ko halas wona noon haanirno haani kon ko ɓe ɗaɓɓo ñiiri e maafe ɓer won ɓe ko Allah taginan ɗum fii iwaɓe ka woɗɗi wona wagol pote pote ko ñaame manne wi'e yo ɓeeɗo weeruto yo ɓeeɗo weeruɗa ñande faatumde nden si feƴƴi si tawi on tigi ko mawɓe muɗum ɗum salla ka on tigi waɗana ɓe sadaka woni ko nagge on tigi hirsi woni ko baali woni ko mbeewa woni ko gertogal ɓen ko Allah taginani on tigi o ñammina miskin ɓen o anni o ɗum ɗo hara e baraji ɗin ko mawɓe makko ɓen jeyi ɗum hara e Allah alaano ko ɓiɗɗo waɗi kon e golleji moƴƴi o anni ko mawɓe makko ɓen o waɗani e naafilooji baraji ɗin ɗi hewto hen kono foti ñande faatude ne waɗi ɓay sohla on no tiiɗi nde ñande foti hara ɓe wonaali e hirsugol nayi e mooɓugol yimɓe jiɗɗugol maaɓoo ko honno yimɓe tawrata ɗum waɗi ɗum ɗon haray ko no teddi no ɓolɗi kadi no ɓolɗi ko ɗum ɗa sallah sallama o wii yiyetike kawtalngal yo ɓe gollan ɓeygure jafara nden ko ɓe ñaama ko waɗi ari e maɓɓe ko sohlinta ɓe ɗoman karama ko ɓen buyno wi ɗum ɗo on tindina wonde no harmi ella on tiiɗa foti amma si ko jawdi may ɗo ndaarete est ce que himo wasiino simo wasiino si ngenɗon no yalta e nder tataɓal jawdi makko ndin haray ko yo waɗe si tawi yaltata e nder tataɓal jawdi makko ndin haray wattaake sina ronoɓɓen fof newnu tawa ka ronoɓɓen fof ko hellifaaɓe ɓe tawata feere maɓɓe nden e décision maɓɓe no ƴettee si tawi ɓe fof ko ɓe hellifaaɓe ɓe décidi wonde awa ɓe maakono si ɓe faatiki yo hirtan ɓe nagge yitto e jawdi maɓɓe ɗin hirtan ɓe nagge jooni noon ko kolce ɗiɗi ɓe mari o anndi jooni nagge nge yaltaa e tataɓal ngal ko si kolce tati num harayno nagge nge yaltii ka tataɓal jooni ɗo ko kamɓe lanta en newni en fuu fof ɓe newni Allah ala haray ɗo dagi ɓe landi gono ñaawoore ko wiyete kon istimna e waɗangol hoore mum sabu haa mani yo yalta e muɗum arana yiɗugol e sonnaajo mum na hoyɗugol kadi on tigi fijiri hoore mum ɓe masturbation ma ɓe na istimna fijiri o hoore mum haa yaltina ndiyan ɗam ñaawoore nden karama ko ɓen no wii wonde no harmi imamu Shafi'i kanko en o sikkitaaki wonde ɗum hino harmi sabu o aya mo jannguɗen ne faman ibtaga wara dalik fa ulaika humul aadun fatwa karmakoɓe goon cheikh bun bas rahimahullah ɓe wi si tawi wono yimɓe watta istigrab yahugol janngugo ka leyɗe porto ta on tigi newnanaaka naɓugol toon ɓeygu mum sabu kaydiiji e sattere piiji goɗɗi goo ko yayino janngugol ilm konti daruri ma ilm tahsini o heɓaali no o naɓira ɓeygu makko few o tawi si o waɗaali ɗum ɗon o yanayi e bone ɓurɗo mawnde on kanko cheikh bun basi mo inni on tigi waɗi ɗum ɗon beru ko dandatamo yanugol e ko harmi ko ala kullin ɗum ɗon ko hunde ɗagaaki no jogii conséquence ji buyteren ka haqqille e ka cellal e alhaaliji goɗɗi goo ka affaire social accugol ɗon hara ko ɗum woni ko haani kon so on tigi waɗino ko yo tuuboto Allah yaafuya hewta waɗugol zina bakkaatu on tigi o waɗitaake ɗum no rajum o wattaake jalt kono noon yottoro Allah yo Allah yaafu ɓe wi jooni wono ɗi appareil ji wono ɗe gollitireede jooni yalɗi no tabintinna no gollitire fii tabintinna ngo wano zina wa jooni caméra kaase caméra on filma e no ɓe yiidirta noon est ce que ɗum noon tun goɗɗo araaɗi caméra on yaltini holli wono ma téléphone almim no anndirɗen caméra ji noon jooni ko filmata ma tirata photo est ce que no tuugine e ɗum ɗon mahe ñawre wonde ɓayino ka photo ɗo ino ko kamɓe ni donc ɓe waɗi zina ñawore agge hoore ɗon ko honɗum waɗi technologie o jooni e caméra ji ɗin ɗum waawi moƴƴineede piiji woɗɗondino ɗi ɓannindire so a yii inna ko kañum ni tawana kañum
ɗum wawi hara ko goonga kono ɓay tun joni hiɗi gollitireede e ƴette fenande moƴƴine haa waawa si ko goonga ɗum ɗum haray dagataako yonaa dalil kono ko lawth addalilu naqis ɗum waawi faweede hoore ɗon waɗee ta'asir ɓe yaggine taman si tawi ɓe innama awa hino filmu seede ko on waɗi sina hino filmu hino ko tiiraɗum ɓeyni tigi tigi on ɗo ko Allah hoddiri ɗon aray gasi no waawi ma he ɗon ɓe hulɓiniree ɗum ɗon ɓe hollee ɗum ɗon awa si tawi on ɗumanaaki ɗo min naɓay ɗum min naɓay ka internet min waɗani ɓe giri tigi aray gasi on si ɓe yeddi few aray ɗum no si tawi joomiraaɓe gande anndugol tricage ko waɗa e muɗum e tawi ko haqiiqa ma ko moƴƴina si ɓe ndaari ɓe ñaaɗum ɗo de ko haqiiqa no mahee ɗon ta'asir ɓe yaggine kono ɓe wattaaki hadde ɓe wonno subha no nder toon no waawi wonde hara caméra on ara ko moƴƴinaaɗo ɓay noon subha to lanno maaki idra o alhududa bi subhat potdire hiddeeji ɗin subhaaji ɗin laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal